Nā he uri o ngā ruahine tūwhare toa mena I tūhoe I whakawhiwhia ki te tohu kātipa nohi o te tau. I haere kia te karere ki te tūtaki kia kātipa Erina Mako, me te tiro ake ki ana mahi I whakawhiwhia ai ki tēnei tohu whakaharara. Anei a Pere Wihongi. Ko tōna orokohanga he whakakitenga tonu. It was around about 2010, New Year's, had a bit of an epiphany and decided that I'd join the police. Whātau ki muri mai I tērā kua whakawhiwhia ki a kātipa Erina Mako he whātekau mā tahi tau I te tūranga kātipa teina o te tau. I think for me it's quite simple. I wanted to help people, and so what better way to do it was join the police. It's been outstanding, the work that she does generally in her police work, her initiatives that she's developing, and on top of that she's still doing her own business studies as well, so she's an exemplary example of what we want in the police. Ai ako hoki ana tēnei wahine pokea nui e te mahi I te whare wānanga, ko ngā mahi pakihi, ko ngā mahi taihara anō hoki. Kia ora, it's Erina calling from the Ormiston Road Police Station. It's a bit of a juggling act, but I'm fortunate that I'm studying in an area that I'm also working in, so I get benefits from both of them. Ko te hoki anō ki roto o tana haukainga o Otara ki te mahi, tētahi tonu o Aiwa Paenga. What better place to come back to but your home stomping ground and help out the community that you were brought up in. So obviously I've got lots of ties here and home is where the heart is and this is where I want to be. Kei roto hoki I tōna ngākau te hiahia kia whakatena I te hunga Māori kia uru atu ki ēnei mahi. If we have more Māori in the police, police need to reflect the community, and so what better way but encourage young Māori to join, or any Māori, you don't have to be young, to join police and help people out. Te whakatinanatanga o te kōrero mākua anō tōku nei whare e hanga, aha koa te pakike. Pere Wihongi, te karere.